Beli lakar keje. Lakar pesu loh. Gak kayaknya pelakar keliang main jap penting. Penting udian saya beberkan itu. Main nyak pesing. Jadi cek sukupinnya bangkol nih. Oh, nah. Kenapa saya lo? Kadung pesu beliang uyah set latih uyai ini lakar ngai jukut kelor. Beli mekelu pesu loh. Lakar pesu keje adi mekelu. Lakar ada alih. Ngale apa? Ngale janda. Orang belian yakin banyak alasan. Nah. Main cen piseh. Beli uyah 2000 gen sama kita gini pipis. Apa-apa pesuang pipis sih. Yang banyak deh ngai darah nasi. Nah lo. Beli. Main malu. Dong apa ben lo? Apa betul? Anu lo. Anu apa? Main coba tinggalin. Nah. Lakar keje ambo bokor selakan meme. Anu lo. Buka ngadep. Ngenkin ngadep bokor selaka. Barang antik nih. Warisan leluhur. Mumpung malar kan lo. Ngengalan dogin lagi ngadep lemanin nih. Memangnya kuda maju nih bokor selaka kini. 20 juta kone kilo. Hah? Ini orang beli. Itu dingah kabari. Maksud beli ini adep malu. Pengadep bakalan nyepi. Seken 20 juta kilo beli. Ini mana ada sekilo nih beli. Sing tenduk nyai. Dah sekilo. Paling tengah kilo tuh loh. Berarti 10 juta pesnya tengah kilo beli Oh. Aman gitu ada beli. Pang ada ngon bekal di nyepi nih. Nih. Mendigaluannya apa ngon mau Banten? Deh nganggu bokor. Tangguang tamasnya nanggu. Berarti patuh hitungan raga jadul loh. Nage ngadep kan? Asal pe nanti pipis. Demi silala lili. Jak adet. Nah begitu beli lakar ngalih pembeli ini malu. Munake. Nah lo. Akhirnya ngelah masih bekal ngon nyepi. Ada ngon beli kebu. Jukut manis. Nah, ini apa ya betul ke beli nak? Kuda payu beli. Sing kang wange lo. Adi sing kang wange. Bokor tembagen nih dong selake. Berarti bokor sepuan tuh beli Oh, ini tinggalin. Barat tengah nih. Aduh, buang sebuah poya-poya wakil nyepi nih.